Katanat pulih putih ke Jylla Meghalaya haka khat sautrik uya yong kalalu me kejingalang bat ki principal jong ki school bat ki college beper ke badan haka nong ba Shillong ha Lady Reed Basic Training Center Malki Shillong. Ya kini kejingalang lepenya dau additional chief secretary ke Jylla ba DPU alang haka baledon lang ke deputy commissioner ke district East Sslc Hills ikong Isa Wanda lalu bat kiwe. Kikli aja ki jaka pulih kila ajengmut bagi kelas nado kelas 1 hado ki kelas ki bahe ki dai Iaid bet Shakhmat. Baladadon ke ke sarkar kan sasyame karai ke badan kam. Menteri Ketenat Pulih Putih bala kemen rumbui uloong bak sarkar Jylla kelas syame karai bak Eksam Sslc bat Hsslc bakin Iaid bet Shakhmat kumbalapan bena. Uloong bak sarkar India kelarai bakan amdan ke Eksam kelas 10 jong ke CBSE. Bat naga benta ke kelas 12 jong ke CBSE pat gelapan kan riak tarik ban penlong ke eksamen. Bat ke sarkar kan sasyame karai hak syitarik ujelio. Hendrai haka bedai bat ke Eksam kelas 10 bat kelas 12 bala penyat da ka Meghalaya Board of School Education kin Iaid bet Shakhmat. Haka bedai bagajing pli ki school uba lakmen rumbui uloong bagi babon ke lapan pau bagajing ai jing hikai de kabele online kamla banerap than hado kata-kata. Bat kini ki kli jang ki jaka pulih kala kerpat ke sarkar badai ban aya ketika ya dana gajing pang COVID-19 ya barok kino hikai. Bat halor kini gajing dawa Katanat Pulih Putih kan sekren bat katanat kakot kakia. Kiji kren jugi golong hakini kokom kajing so golong bakadon kajing kiu jong kajing pang hangni po Meghalaya in particular East Sslc Hills but hangni po Shillong tika hadin bangile kren kadon kajing so ba ki kelas nadu kelas 1 ter do ki kelas ki bakham he kadang dehi banyait rangka-rangkan ti henry kadon kajing pensko ba lesi na kabanta ki kelas ki bakham red yo kadang kajing shooting na kalian jong ki parents kumuka kelas 1 hadu kelas 5 ti henry ha ka bakadu ya kani ka meeting kumu kalong mantagas ni kadang kajing sngo ba ki kelas kidang dehi banya Shakhmat nadu kelas 1 hadu ki kelas ki bakham he ti lesi la kadang pagrunu nga shoot harai baka sarkar tempep kan sasim ya ka rai ke barang kam barkan sa ai kajing betep ya ka jang public ni ya ki paiba ti kumba kalong mentahi kumba kalong mentagas ni hakani ka jingarai bakani ka jingkran kujungi kalong hakata kerkom ba online offline kan saya rangkat nak bentah ki kelas berkhoi tangkini kita ki bangya laikran hakani ka meeting mentagas ni hakabadai bat ka board exam kumbalong hadu mentagas ni I additional chief secretary is DP walang ila ongingi ila informingi kumbalong hadu mentagas ni kabamut ba ka board exam hi kanang daiban Iaid kumbala bo ki jinga jumut kilong hakane ko kom ki dan bon ke jing penskau na kaliang jong ki heads of school ki basngau ba kini ka online na ka benta ki khna ki beret kalong ke jing do ka bakrau te kamta ki ong hila dalong ka bala ka umot ba ki kelas ki dang dehi banyak Shakhmat but I principal secretary juga department kalong ri ingi mentagas ni ba kila airu ya ka freedom ini ya ki nong punya school ya ka SMC hakanu ko mapin punya kita ki shifting system halaki jong ki school pada halaki jong ki college bat hakaliang ki kelas KG hado kelas 5 hakane ki don ki ba ong kabyang don ge ong ba habban ishwa dan reki babun ki shim namar ba balai ba ka online hi mla banle like kalong tanghasoro ki ya shem jing ta den tak daw kan ka present arrangement ba ka school ka shim ya kara ban staka ya ki khna khot katto kat ne kamut kan ne ru ki ya hap hi ba kan ne ka jingle jang di school menta sakaway kalong ki examination baro ki kim ai ya kanu ka expression ka ba persya ya ka examination ta sakaway pat ka ba ki kerpat ya ka sarkar ba ka babaro kinong hikai kidai ban ai vaccination yaki tayakan neru nakaliang education department kan sim yakren bak health department balmen neru hakapor balong meeting ya review meeting jong covid ta kabala kle daw chief minister ngalapan pau ya kajing donkam namarba ki khna school ki no hikai ki hikai khna school man kasngi
te kala dan kam yaki bakin ai vaksin yaki no hikairu te hakatu ka meeting kila ong ba yamantan marbaka rai jong ka sarkar India kalong tang na mantai basa pusan semsheneng te kin penpau ya kane ka jing thmu khnang ba lada ka sarkar India ka ailat khnang bangin la ban le ya kane ka dan kam